Pherekano e a eketseha ho bakganni le beng ba makoloi ka ha e le letsatsi la ho qetela la ho etsa dikopo tsa ho ntjhafatsa dikarete tsa bona tsa ho kganna. Ho tloha hoseng ho fihlela letsatsi le tjhesa, bakganni ba lahla ba phutheha ka bongata, ba re tshebetso e monyebe ka ha ba ema meleng nako e telele pele ba thuswa. Bona la gae go stara even sho a tsana ka mo di festerena festerena ding for di more than 10 ma o tlhela o lo kra like o bereka thoba 4 or 5 ho tlala ho mona ho bolele hore hona le koduwa ya batho ba registerang empa ba bolela se ba se bolelang ile inefficiency. We know all the people who are supposed to work there isn't there, but they do get their salaries. Half of the cubicles are empty. There's not even a shade. You're hungry, you're thirsty. Because now khutla. Setsa sena sentse se sebetsa ka nako e okeditsweng. Motsamaisi bua dumela hore tshebetso ena le ho tsamaya butle empa bore bohle ba tlileng ba tla fumana thuso. Ka metla ha hona le extension ba iketla ba emela the 11th hour. Ya ka le bona gone anong letsatsi ke lena la ba tshisa ba eme mona mare ke maemo a ile hore batho ba rona ba ka tlase ga yona re ha ba tshepisa hore re tla ba thusa botle before ba tsamama. Letona la dipalangwang Fikileng Balula o entse tlhokomediso ya hore nako e ne e okeditswe kgetlo la ho qetela. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.